COVID-19 se iha na fating no hau bele ba escola? Los, bele, mas be, tem que haltui regras balong. Antes atu tama escola, tem que usa máscara, fase limang, fase ho di dia to 20 segundos. Wan hira lah fating atu fase limang, tem que usa hand sanitizer. Los, idane maka itaniinan kolea may hau. No hau na kolega iha na ba? Los, itabot ni kolega iha na ba hoto. Mas be, tem que manter distância bamalo entre metro ida ho balong. No, unsa ko na ba tempo intervalo niyan? Hau bele halima rosira? Los, bele halimar. Mas be, tem que manter na fating distância, usa máscara no fase limang, ka usa hand sanitizer wan hira halimar hoto. Hau contente tebes, bele escola fali ona. No agora, hau atene ona com a medidas prevenção. E hau atene ona onsa atu protege hau ang usi COVID-19. Karik precisa ajuda, hal favor liga ba ida sia. Samara ida ne gratuita.